Anyalaki din! May saak ide anasiglat a soldado. Diyak kaya tinagginad at tignay. No imbagag ngagtrabaho ka na imbag, agtrabaho ka. Nawatam! Uwan tatang. Agmay saka nga anak me. Ti kayat ka, malalaki ka ba ngagtigtignay? Nawatam! Uwan tatang. Awan ti pagbutbut nga tayo a pamilya. Gaputa may saak ide anasiglat a soldado. Uwan tatang. Hala, ingkalaan di aradaw, kat agarado ka. Anya? Nagpulot ijay taltalon? Saan ka di kaibagbagakir ka? Anas ken anaturid ka. Agtrabaho ka na tayo di talon nga ore nagpudot ti panawin. Anya? Hala, agtignay kan, yon. Aradwem di pagmula kitinateng. Agtignay kan. Uwan tatang. Ay na, nasken na masana iti pudot nilyon nagtrabaho iti taltalon. Bakit? Ngam nagdaga ang tipanawan. Kapudpudutan na anapan nagaradaw. Ayawanan yaman na dayta. Iti siyak ti soldadaw. Uray no addag iti kanag. Maiturid ka ti pudot. Nasken na masursurumat dayta ti anak ta. Saan mat a soldado ti anak ta lakay? Ay uray pa'y. Apaman amalpas na ti panag-eskwela na. Isirrik kong tumat ngag soldadaw. Anya? Bagbagay na launay ginagan na alyaon. Nagan ti malalaki kan narungsot nga ayaw. Sanayag itan nilyon niyag trabaho itinadagsem tapno saan to amarigatan nga agtrineng kas may sa soldadaw. Nakapayong matnilyon nga gar-arado iti talon da, Fidel. Un ngagpaiso. Nagrigat ngayon tar aramidan na. Kasano ngay makontrol na tiwit-tiwit ti arado, kabayatan ti panangigem na iti payong. Sapay nagpudot. Kaasimot nilyon. Saan nga tanga mo ni Tata Arman ti pudno? Anya apod no, Fidel? Na, apay, di mo pa'y nadlaw. Ti anya. Ay, nagkapoy kayo maten no di yumadlaw. Anya nga minday ta. Kat no sirena ni Leon. Anya? May sa sirena nilyon? Kaya't masawan. Dat-datlag ti kinatao na. Wen, Christy. Kasano ti pamanaknak mo amay sa sirena nilyon? Kat no imbaga na idi kanyak. Amapan kami kanwag digos ijay baybay. Kat aglemes kami iti ragsak. Anya? Di mo lamadlawan iti garaw na. Nagsiksi amag na. Kabayatan ti panagarado na. Kaya't masawan. Ilimlimod na lang kan ni Tata Arman ti amin? Nalabit akasta, Christy. Iti kanito nga minamamuan ni Tata Arman ti pudno. Sigurado agubat ti mapasamak. Ha? Retirado a soldado ni Tata Arman. Dakas ti mapasamak kinilyon no ipakita na amay sagayam at sirena. At titangdan mo, anang itulo iti aradwak, Wendy. Si kamat lon. Wendel ko namat kanya ka. Wenen. Wendel. Ay, agyaman tatinulungan na ka nagarado. Mas dawak namin kan ka. Hindi mo pa ila ipudno kinitatang mo amay sa kabakla. Mabutengak. Patayin naklakit din ni tatang ko no ramidag dayta. Malalaki ak no makisasarita ak ni tatang. Apay nga siya. Kat naaklon mat datatang kananang ko amay sa alalaki. Ay tumboy. Sika tasan ana estrikto ti amam. Ammo mati ni tatang ko. Sigod a soldado. Kat kayat nangagbalinak met a soldado. Anya? Ay, jaket agbalin na soldado. Agparlorak laengen. Ay na. Nagpintas ka laki din, balasang ka. Agyaman nak, Tata. Ay, sikati kayat kong asawain nilyon, balasang ka. Anya? Ay, uwain, Kristay. Sikati kayat ka, para italak ka. Ay, ibagak tuman kinilyon, tarman na ka. Ammo nga tanilyon ti agaram, Tata. Ne, apay kitinasar niya ay Kristay. Nalaeng nga agaram da jay. Kaslasaan mo, Tata? Apay anay bagam day ta, balasang ka. Ha? Kwa. Awan, Tata. Yaw, inkaman ki di armay ni Kristay. No kayat na ka, ay agkasar kayo adagosain. Ni tatang met.
Jakpay kayat ti mga asawa. Ay, laglag! At dakan iti husto nga edad. Mabalin mo ti mga asawa. Kunak man no agadalakpay. Mabalin mo at apaggidanem ti asawa kan ti panagadal mo. Armam ki din ni Kristay. Isaw ti kayat ko para ka. Jak kayat. Mayat ka! Jak kayat tatang. Jakpay kayat ti makiasawa. Apayan ako na stirupam, Leon. Ni tatang ko Nagbaliw man ti kayat na. Apay nga minaya. Kayat nangagdato na ka ni Christy. Ano? Jak kayat ti mga asawa. Sino nga rod ti kayat mo, Leon? Lalaki? Depende. Anya, depende. Kasano nga rodan nga iti panagadal mo ng mga asawa kamatan? Mabalin ko kano apagsabayan. Asawa kano ni Christy, taiso ti kayat ni tatang. Ay, pakpakawan. Diyan la kayat da diyan Christy. Asawaem ni Kristay, yawn. Iswa talaga ti kayat ko para ka. Jak kayat tatang. Kunayo nga agadalakpay, sakbe ang mga asawa. Magbaliw-baliw mo ti desisyon nyo. Ay, laglag! Kinasarita ka ni dinaminsan. Ang mabalin mo apagkidda na ti panagadal mo kan ti panangasawam. Lakay kan bakit kami kininanang mo. Ti kayat may, maaddan kami mo ti apukaw. Tatang, Ipakitam ita ti kinamalalaki yawn. Agdaton ka kini Kristay. Nusong batan na ka, ay kat ikalay sa madagusain. anya? Alala, rogya mo na pagdatunan ni Kristay yawn. Kayat ko tayo dya balasang, aparakin ka. Nanang, jak kayat ti mga asawa. Maawatan ka, anak kaw. Dua talaang amakaam mo iti palimod mo. Saan nga mo ni tatang mo abakla ka? Nanang, Delikado ano maamuan ni tatang mo amay sa kabakla. Sigurado apagtalawon na ka. anya nga ti aramidek. Patayin naklagi din ni tatang, lumaamuan na abaklo siya. Ay na, nagpinta, sakit ito yung lipstick. Naglabag at ikulor na. Ay, kita man na naimbag ti bibig ko iti sa arming. Ay, nagpinta sa ka talaga. Isuot ko man gayam ti bestida ni nanang numagbagay ko. Mataday na. Ang sarmingak man, nubagay ko man lang ti bestida ni nanang. Ay, wow, nagpinta sa ka talaga. Aha. Ay. Anya ti kahit asawan na ito yawn. Apa ang nag-lipstick kan nagsuot ka iti bestida, ha? Akwa! Ay. Bakla ka? Yawn? Wen! Saan tatang? Anya asan? Anay ko, di nagtanugin, nagsakit. Eh! Anay ko man tatang. Magibabay ka. Ilimlimod mo gayam abakla ka. Isumot lagayam adi mo kayat nga arman ni Kristay. Tabakla ka mo't kayam. Baka man nagtatang. Mabuti nga kami na mangipudnugan ka, bakla. Ay awanan kay tibain. Ibabain mo ti amam. Ay ijak kayat ti bakla putot. Isungag talo ka lagay. OMG! Anya tinapasamak iti rupam. Adamat tin blakay mo. Ano? Pingin nga agrungangab kamatan yun. Ay, pinagtalaw na kung ti ama ko, Wendel. Jak amo no sa dino ti papanak. Anya? Awan pa imot ko abadok. Sa dinong iti papanak. Ay sus, kasi kamot. Ang di kagdanag. Tulungan ka. Talaga? Wen yun, tulungan ka. Gapatag gayam ta. Mabalin ka nga agnaid. Ije balay mikin ni nanang ko. Di mo kumamat pinagtalaw di anak ta alakay. Sa dinungatan ti ayan na ita. Jak kayat ti bakla nga anak. Ti kayat kaw. Daytay maikanak iti apo kaw. Maawatam ko malatan jay putot mo, lakay. Ay na, madanaga na kauno sa dino tinapanan na. Ay, baybayam nga umadayaw. Tapnog nakam. Ibabay na ki din niya manak at may sak anasiglat a soldado iti. Amangan noan yan, tinapasamakan ko na. Ay, di mo kaasyan da bakla. Di naktupay maipayan iti apo ko da tao.
Ay, sayang. Baklamot gayam day jalyawn. Iso kumati mga asawa kan ka, Kristay. Tata, idi pa'y laang nga amok abakla nilyon. Anya, Day tatyag pa'y so, tata. Kursunadak pa'y mat nga rundilyon. Ngam, baklamot ngamin. sayang nga talaga. Ay, di nagtumot lamaikan iti apo day jabakla. Sa dino nga rodin ti ayan nilyon, tata. Ay, jakamaw. Nasaysaya at langay, asaan niyang pagpakita na magpusorak lang. Nagnanaad mat gayam nilyon iti balayo, Wendell. Juan Fidel, saan nga mo ni tatang nangagnanaad ijay balay mi nilyon? Sayang da alyon. Nagtaer pa mat. Ngam baklamot gayam. Saan asayang nilyon, Fidel? Anya ti kahit mo asawan, asaan asayang? Siyak lang ti makamu nga da serbi nilyon. Nagsiglat to pa'y. Apay ako nam anasiglat nilyon. Basta, siyak lang ti makamu anasiglat nilyon. Nga uray numay sa abakla. Da Wendell atumboy kan Leon abakla tinagkuyog. Agturong damat ijay karayan. Ninninninninni. Saan nga amo ni Tata Arman nga dalagayam dito'y barangay Minilyon? Sa bagay, awan mo't bibiyang ni Tata Arman kay Nilyon abakla. Sa maysa, adayo ti balay da Wendell atumboy. Na. Anya ti kayat asawon ti panag-holding hands da. Ay. Surutek man kit di dagiti dua. Ay, ayatan ka, Wendell. Ay, ayatan ka mat yun. Anya pala ti aramidan ta. Awan matitaw dito karayan. Dua talaga da dito ay. Anya ngamin ayat ti aramidan ta dito'y karayan. Anya pa'y kuma. O di agsala ta iti tcha-tcha. Anya, ay luka. Awan mo ti music. Kasanuta ko mga agsala iti tsatsangay. Ay na, nagtaer ka man, Wendell. Nagpintas ka mat yun. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat. Ay, hindi nakagkan kita. Ay, makikiyag yun. Ay, na. Yun, Apay ka di, Wendell. masikugak sa matan. Anya, Dua na bulan, ajak nagregla. kasanon day ta? Nga ikat, asawaan ako na. Anya? Ulyuning, asawaan ako. O sige, ibagak nga rin ka datatagan nanang ko, nga sawaan kan. Apay, nagawid ka pa ilaing dito'y balay kat kadwam pa'y day tatumboy, yon. Tatang, Ay, jak kaya ti putot na bakla. Kaputa dinak maikan iti apukaw, nga agtawid iti kinamalalakay. mga sawa akon. Ha? Sinaw? Ti asawaem? Lalaki? Saan? Asawa ako ni Wendy. Ay, ni Wendell. Anya? Asawaem da iti atumboy? O, tatang. Sana bali at babae matlata ni Wendell. Kat lalaki ang matlata. Ay, pudno ka da iti bagbaga na Wendell. Uwan tata, kinapudno na. Masikuga kun. Anya? Masikog kan? Wendell? Uwan tata. Ay, amdo kas tagarawd. Ay na. Ay na. Nasiglat mo't kayam ti anak ka. Ay, agkalay sa kayo nga roday na tagaos. Siya kaun ti makamaw. Yun, anak ka. Tatang. Pakawanin nak. Kamaw dyanan na. Ay, maadaanak taon iti apukaw. Yahoo! Agdan taon apukaw! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo,
Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo kay Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.